uyabona ukuthi manje liyakhula ibandla lakhe. Sihamba ngaleyo ndlela lapho bantwana basezulwini. Sihamba nonyazi bantwana basezulwini. Hayi. Mina ngaphe ngaze ngafika kulelinye ilizwe. Ngihamba nonyazi bantwana basezulwini. Ngafika ejele lapha kuthiwa khona ngisencoma yehena nazi ukuthi kude kangakanani. Hey, safika lapha kuleya ndawo leya bantwana basezulwini. Safika sihamba nonyazi bantwana basezulwini ngangisebhasini. Ngagibela kabuhlungu lapha ebhasini ngigibela ngazi ukuthi ngizogibela ebhasini kodwa bangihudula abantwana basezulwini bangigigela ebhasini. Kwathi yathanda wena uzoshona khona encoma. Hey manazaretha safika sambona uShembe. Safika semukeleka. Abakhokheli basemukela. Abashubele basemukela. Ukhombisa ukuthi manje yena sihamba noShembe. Ngicela ukuthi namanje asihambeni noShembe simkandele uShembe ngoba hey iphunga elihle lasezulwini. Nobana lona esabona wasezulwini akanamona noma ngabe ngiyathakatha uma ngifika kuye ngeke azangitshela ukuthi ngiyathakatha uzothi inkosi ikusise athi enhlizweni yakhe iqala lakho wena uyoteka ezulwini. Angeke azasho ukuthi wena manje suka lapha eqala kwabona umubi uthanda bonke abantu abasondeze bonke abantu nalabagezi yakade nabagezi kade abantu amnazarete ebibi nalabnazarete ebihle uyabasondeza athi wozani bantwana bami ababusise ngendlela lendlela nona webusisa ngayo lena ngoba ukhombisa ukuthi bonke labantu bashunyezwe yini. Manazarete ngoba singaka nje lapho shunyezwe unyazi. Sifanele ukuthi sihambe ngendlela yonyazi. Kufanele ucabanga ukuthi ungazwa kula nomuntu lapha ngaphakathi ethempeleni uthi hey ingabe unyazi lo thini ngoba lo muntu angimazi ukuthi wena ntombani. Bantwana basezulwini mina unyazi lo ngilande eSouth Africa nangiletha lapha. Sayifikile inkosi yamakhosi umfundisi ihlopha sayile enkosini ilanga lamalanga wathi baba eSwazini awekho aboNazaretha yasimphendula ithi yasezulwini yathi ngethumela imizi emithathu lapho kwakungimphakathi lapho. Njengoba ngilapha nje abantwana basezulwini. Ngangikade ukufunda la mina esikolweni nasi sengilande unyazi. Waphuma umfundisi lapha ahamba afuna lapha sithola ngalapha emaplazini. Wathi ngiyabonga ngoba naku sengithotholile. Inkosi ngitshelile ukuthi ngizofuna ngizaze ngimthole ngoba ngihambile ngonicela enkosini ukuthi manje yena ke la eSwazini amaNazaretha wekho. Ngilana nje ngibe lana nje kwakuyisandla somfundisi Hlophe. Ahambile ucela enkosini maNazaretha. Ngicela ukuthi ngakho kona lokhu asisekelane abantwana basezulwini silandelane sizwane sibe umuntu munye ungenzi lutho nje usenzele wena uyabona nje njengoba behlanganisa ngabakhokheli la yena awusingime ngisithi manje mina kuhlanganwe la ngibona abakhokheli lapho ngoba bazi ukuthi lapha size endaweni kaNkulunkulu. Wasuka uba umkhokheli ngasehlala konke yathi mama sifuna kuza lapho ngoba sive iphunga elihle. Sifuna kuza lapho uthi uma uthanyela lapho ungathanyeli kodwa uthanyele nathi. Baphelele abantwana basezulwini. Babashubela abatshela thozana izingane zenu. Nengane bezile lapha izingane zabo nazi zingake zintaba abantwana basezulwini. Msibambelela ngathi umfundisi khona amagama amabili. Sengajayela ukushumayela. Abantwana basezulwini kusithembiso Phakamani ukuphetha inkosi enkulu yasebusheni bamaNazaretha. Bingelela abangcwele basezulwini baphathi bethu. Nkosi yami loSifo wethu siyabonga uNkulunkulu omhle ukusihola size sibe la esabelweni bangcwele. Amen. Bangcwele abahle basezulwini silethe uthando lonyazi lwezulu. Ngoba unyazi lwezulu luvumile bangcwele ukuthi ikhenani lethu kube sesabelweni bakaNkulunkulu. Namhla selodwa namhla siyabonga wena
Manazaretha amahle Nkosi yami ngiyazibongela ukuba khona emzini wasesabelweni bantwana basezulwini. Ngiyambonga uNkulunkulu omuhle oyingcwele ukuba Nkosi yami silifikise lezwi lika 14 lapha singomama ukuthi phela uma sizwa lamahemhemu esiwezwayo asazi noma Nkosi yami kuyakhona yini Nkosi yami sifile sinovalo siyesaba ukuthi kodwa kungasifanela inthina isikhathi esingaka abangcwele sihlele eminyameni bantwana benkosi yasezulwini siyambonga kakhulu loNkulunkulu otho ingcwele uthe masizwa lo moya othi hasha phakathi kwethu singomama samemezana inxa zonke sathi niyakuzwa yilokho niyakuzwa yilokho niyakuzwa yilokho ake sambeni impela siye khona siyozwa bagcotshwa benkosi siswele imilomo usho njalo uShembe esihlabelelweni sakhe uthi ngiswele imilomo engingabonga ngayo siyanibonga bobaba wethu namhlanje beyisibane kithi ukuthi nisitholise nali igama elihle kangaka abantwana basezulwini ngoba abantwana bezulu ukuyokhonza uNkulunkulu emazweni asekudeni kanjena kuyindlala ngoba siyasithi gqwayi asipheleli ngesikhathi sonke sisifunayo bantwana basezulwini Manazaretha amahle asezulwini ngibonga abantwana bakaNkulunkulu esithe masimemeza kuyo 14 emagumbini sibone lapha sabona isimanga Manazaretha bobaba bethu bagcotshwa benkosi nayo inhlansuthi yonkana lesikubonela ithempelini usihlwa ku14 ngibona isimanga abantwana bagabashula njengamathole sabuzana sathi bakhokheli besibavalele ekhoneni bawubuzwe esandleni sethu ukuthi singabameli sihlangane la esabelweni bagabashule njengamathole uthe noma sowubusisiwe lo mgidi hayi kwabe siyadlala Manazaretha amahle engathi lo luthando esilubonile bangcwele bobaba bethu sifoleni impela sifuna ukubona uyazi wezulu kwangathi lungezelwa phela bangcwele futhi nabantwana sibatshelile Manazaretha amahle ekuthenini lokhu lekuqalekile namhlanje akungasaqini asibonakale la ku14 nathi sizoshakela amabala phela uyezu umyeni Manazaretha amahle asezulwini sijabule kakhulu sibonga umusa ongaka esabelweni uma ngabe kuleli gama lika 14 silifisa sibukeleke ngezandla ezimhlophe siyabonga abangcwele basezulwini kwangathi uNkulunkulu angasipha amandla asiphe masifike emakhaya sihlale sihlwaya sibuka ukuthi manje ngabe ngikho omunye 14 siphinde sibuyela sibonile ukuthi kumnandi lapha sibuvalele Manazaretha sakhala Manazaretha ukuthi asisuba ngamaNazaretha sethemathempelini la sikhona khona sesize siney'impande similile bantwana benkosi kodwa lokhu sidla yethemba ukuthi namhla inqamukile izibopho bantwana basezulwini ikakhulukazi nje-ke esihleli phezu kwabo bangcwele engathi singaba munye njengoba kungena njengomama sibacelile thina-ke vele umama siyabona lokuthi cha siyinyanda Manazaretha amahle sibonile kahle izolo bantwana benkosi siyabonga kakhulu Manazaretha izwi lasezulwini lithe umbhobho ngikhuluma ngamunye baba Ncesi umfundisi wenkosi bekufanele phela ukuthi umama asethule ukuthi ngomama sizela akasuku beqala sethule umbhobho sesizowudidela emuva-ke kumanje bangcwele lithi kuyahalalisa kakhulu bethu mkhulu Shembe bantwana basezulwini